ɓurin wonande mana dimo cottiɗo jeyɗo hoore mum gayri hajjin mo wona jaaɗo hajju so ina mo yaltani hajju bi minan to mina kala mo yahani hajjoyani ina suyna e ko waɗɗani dimo gorko walla ko debbo ɓayde o wona karminanɗo hajju ɓuɗi hiyatum wadde mana layya layya o noon gayri hija haafin ko alda e fantinade saman coggu ngu anna gamen taw la yasuɗahu taabun wodi ɗum fi maishatihi bi sababi fi'liha taw noon an gollowo layya o a heɓata tampere heɓata faaɗere heɓata caɗele sababude gollude layya o ɗum ala ko lorlata e gurdam ma gurama annana sinnuha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓuy mandaha ɗayibatan biha nafsu kala mo layyi o fittani makko nu ene welti omo wela ko layyiri ko waɗiri ko Allah ɗoftade yamirore Allah ñemtinde sunna Ibrahima wonno nelaɗo sunni mana sunna o muhtasiban o hasbitore ɗuɗi hiyatima layya makko holko woni ɗum mudakhiran hawabaha inda Allahi taala o moftane baraji layya o Allah tabaraka wa taala annan ɗum woni wa sinnuha duuɓi mana annana ina sarɗe cellugol layya o noon caggal sarɗiyeji ɗaɓɓaɗi annama o haala hen arba'atu shurut sarɗiyeji mana nayyi holɗin sarɗiyeji nayyi asinnu wassalama min al uyub al ati bayaniha ko duuɓi layya ɗi ayi baji ganduɗa en hiisi hen ɗemwol ngol annana e ñalawma mana julde taske gollude ɗum caggal nde almami golli woto e hirsu walla mana o bori caggal nde juula caggal nde hutbani kadi almami khutba mo ganduɗa noon ne mbaɗɗani mana almami inchallah wo sinnuha ay duuɓi mana layya o sa anda duuɓi layya o mum ko hitande ko layyate kode mum ne dañi hitande ma dane ɓenni ne wuuli dañi ɗe wonno mana baali la yujji'u fil udhiyati idha kaat min ad-dani illa thaniya bi ala sallata layyade to wonno de baali so walla mbeewa so wona taw ene solimana ene futti gudum tawde wal maazu bey noon wonno mbeewa taw kañum layyete koye dental mana bey amum ko hodañi hitande wobtida fuɗɗiti hani hitande ma ɗimmira nde annana ceerno wa dakhilun natani fi arba'in nder mana kitale nayyi minal bagarɗo wonno ummorde mana nagge so tawi ko leñol mana nayyi sene layye ko ma daña duuɓi mana tati natanma nayyi wol iblu so tawi ko layyate ko ngeloba o jogui fi sitti sinine ko duuɓi jeegom kada abara ene tacci e ɓennima duuɓi jeegom ويمنع الإجزاء جنون أو بكم أو عرج أو أور أو البشم أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذاه زال إن ظهر يابسة الدرء وذات أمي عاسية أو ذات قرن يدمي أفضلها دعن فمعزم فبقر وإبن النعم السمين والذكر ويمنع هدي الإجزاء يندليو دم ونقول يناني جنون كانغول ngol dejenata layyade ɗum woni min shuhudi sihatiha assalamatu min al uyubi al maniya min al ijjai sarɗi cellugol layya o ko hisde e ayibaji ɗi ganda ene kaɗa mana yonde annana fal maghibatu damwol gaybuwol la tuju adiya ngol sellata layyade woni wa yamnaw hadi al ijja yonde junun damwol mana kangol aw walla baka mum ngol ganduɗa ko mumɗugol wawa sawtinde ngol yonani mana layyade aw arajum walla ko lajowol kono ko arajan bayyinal lajre mana feñde ngol non yonani mana layyade la tasadi an tasira bi ma am haliha e ngol laja haala jangal ngol wawa yadude wondude yadude dammowol yeruji majji annana aw annana aw awrum aw arajum walla ko lajre aw awra walla ma ko dokkol sa anda ko woni awra ko damol ngol gonda walla awra awran bayinan ko yehi lumière gote de gite heyiyata yonata mana layya yonata mana layya ko non ne kadi awil basham walla buutangol ngol kadi yonata layya
imtila al batni yonata alayya ɓuuto mum yonata alayya aw maradum walla ñawngol ngolne kadi yonata alayya kono ganda ko maradan bayyinan ñawmana labɗo peñƴo aw baharun walla ko damwol ngol ganduɗa ene luuɓi hendu hunuko mum ngolnene yonata alayya ngolne yonata alayya ngolnene yonata alayya luumgol hunuko ngolne yonata ma alayya ko noon kadi awil batar walla taggol caɗɗel laaji ki hen taaƴi ngolnene yonata ma alayya ngolnene yonata alayya aw jarabun walla ko kotongol kono fof noon ko jaraban bayyinan ngolnene yonata mana alayya tawi côté noon anande côté ɗe noon tawi mana heewani tawi ne heewi mbiyan noon yonata mana ga alayya koto ɗifata kono ñawni puƴe annan ceero inani kala laatude jarban bayyinan ngulle kadi mana yonata jarab ɗi fara kono kottini kono ñaw kono ɗum wona aɗana woni jarab kono no puƴini ne waɗa hen no futta ma famiji yonata kala ko noon to ngol husalum mana poñƴam in zahara ɓayde kay mana fooñi feeli in zahara feeñi poñƴam nam yonata woni poƴgol noon la mukha fi isamiha to ganduɗa ala mbu e ƴiye he fala yamnawul izza tawi noon bi khilafil hisalil khafifi poñgol poññam koyɗam ɗum hatta ɗum mana yonde ko poñgol poññam manɗa peññam ha mbu alaji he yonata alayya kaza ko noon husalum mana poñƴam in zahara ɓayde ke feeñi rajum li jami mata gaddam ɗum ɗo fof so tawi mana peñgal ma ɗimmal peñal a naati hen natti sellude ya bisatul dar'i jorngol mana yesre ngolne kadi yonata alayya wa zatu ummi jomiraɗo yummenke yumma o wasiyatin ko poñƴi babo ko dammir o zati gardima walla joom allah yudmi ene ƴiƴam afdaluha ko ɓuuri moƴƴude e leƴƴi layya ko layyate leƴƴi mum ko ɓuuri hen moƴƴude danum mana ko leñol mbaalu taggal ɗum fo masum leñol mana be fa baqarun rewi hen nayyi fa iblun ngeloba rewi hen to banggue layya ko sunna yamirore ɗum wona tewu mana sokla so tawi koto hadiya sohlade ma ko tew koko ɓuuri mawnude ko kono noon ko mbiɗen mbaalu mbiɗen mbeewa mbiɗen naggue mbiɗen ngeloba yimatane assamiru paygol ko noon ne nimatare alzakaru mana gorol wadden jawdi ɓuuri moƴƴude e mbaalu damɗi ɓuuri moƴƴude e mbeewa ngaari ɓuuri moƴƴude e nagge ana wa jala tashriku garibin in sakan laadi mawu fil iyali wal muhan wa jaza dagima tashriku rendude garibin mana bandiraɓe malliɓe يجوز للمدعى أن يشرك جماعة من أقاربه كبدنت الكوب كوريجي نيما علي إن كانوا أكثر من 7 ب3 شروط حيث بوري جيدو أن سلا نبي سدي تفنون إن سكن تبي مورندة أو دندو كم بكودي في الأجر معه في الأجر كم قد ندني ما نجبت ما نجبت في الأجر أجر ون جيناري كم ندني ما نجبت براجي دي أنان شنو أن يكون تشريك في الأجر جيناري براجي كم ندني براجي دي في الإيالي كدما كم ندني ما نكوريج والمون كم ندني ما نفرق كم ندني ما نفرق كافمان فون نامدا ساندا دم نويات كالأبوين والأبناء الفقراء ومثلهم الزوجة wonande jinnaaɓe ɗiɗo wonande ɓiɓɓe mana wasɓe ko noonne kadi walla mana ko sababune gattal ka akhin wobnihi wa ammin wobnihi wonande musidɗo makko mi yi ko mawni ko walla ko ɓi musidɗo makko walla ko bappañi makko mana bammakko cawniɗo walla ko ɓi bammakko cawniɗo en sella noon taw kamɓe noon ndenndi fil iyali wal mu an kamɓe ndenndi fere kamɓe ndenndi koreji fidata waffarti shuruɗu jazat tashriku tawi saddiyeji ɗe kuuɓi degima ɓe ndenda kono wa sagadatil adhiyatu anhum fukkima ga ɓadiɓe ɓe wadda layya o yonaɓe tawi kamɓe koddi noon
ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب هذه الصعيد وشرطها في نندي في غير يوم أولي إدو فجنك الهدايا مثلي وقتها سهالي وبعد تقل صلاة العيد جول المانا كوركا تاسك تقل جولا تاسك المامي خد بني جولي وهرشي ونعم ديبات ليا إلى غروبها متناغي الثالث يلوم تتبيجو الصعيد ملالا ملنو non ma almami noon julɗo en ha para ñana ñalawma julde nde ñana ñalawma julde nde alwaktul muayyanu li fiiliha shar'an wa huwa yawmu nahri wa hani wa halihi lakin yushtaradu fi al-yawm al-awwal بالنسبة لغير الإمام أن يكون فيها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام أو نهره فإن لم تكن له أي الإمام أدية لعدم قدرته عليها أو كانت ولم يخرج بها إلى المصلى تحرى الذابح قدر ذبح الإمام فتبي الماني أو على ما أنا علي وحتى ناني دنجلي ولني ويلتني علي ما كفادي جولرد وانسها كرسو ويبنا وفاني ويبنا وان الماني فتي هرسد وهرس ولا الماني فتي براد ما أنا برو أم فامي جوينو هلكو وسبق الإمام أو ساواه لم تجزي يا سنة الحرام والسلام فتبي وفتي المامي كرسي قول لي كم كرسي دي ولا وادي المامي سلاني كرسي مكو دون بمبيكو قياسا على الإحرام والسلام في الصلاة بمبدم قياس فدي المامي سلمنام فدي المامي حبنام وهرمين أنا شر موني أنا موني شغال لي المامي جولني خد بني ونان يوم أنا بته تبينون قم الله إمام لهم كأهل البادية إن نانغلا المامي بادية كوبه تهرّوا ببانيتو ذبح أقرب الإهمة إليهم وذبحوا إن بدأوا ببلاد بيفودي يرسود بكرس ونعرف ما تشون بين بادية كوبه ولا يدور سبهم أو مساواتهم أداد بالمامي ده على كل رحم فدي المامي ده مرا بنه ليه مال annana ñalawma gadano o ko ni ñalawma dimmo kam ñawore mum ko bange ñalawma tarbi yone ko non annana dum woni ene wade bi ghurubi hadhihi as-sa'id wa hala madhab malik radiyallahu anhu wa amma inda ash-shafi radiyallahu fala yantaha illa bi ghurubi ash-shamsi min al-yawm ar-rabi tabi ko shafi yankobe o wi gasata hirsiyata layo ha muta nange ñalawma naybijo woni wa sharduha shardimu fi ghayri yawmi awwali ko alda e nyalawma gadana o du ko jellirugol faji mana faji masil wadi yeru kala hadaya no hadiyaji ni hala ka gashi don darsu ce no ko